Tala falava e le nei vaenga o telefou a le si ufonga o le laumua. E sili atu i le toru se lau la whaio a inga o lo o mautu sia pēr le latu e le tise i le tonu o Wellington e ui ina ua atoa le vai aso talu o na la vea le laumua i se a wha maru lu mai saute. Whailo mai le company o le Wellington Electricity o le malolosi o matangi mai le whale nei le vai aso te luai. Wa mafu ai o na umi ngā ruenga i le tautu e whaale lei o mea sa whaale ngai nai e moise lava i paumoli a toa mo waia e le tise. Ua tu ina atu se wha mawara longa le company le nei i a inga e lua se lauono se fulu ia o lo o pēpea le latu e le tise i te tonu o Wellington e wha pe ai ma Porirua a toa ai ma leisi fitu se fulu a inga e i tonu o le Hutt Valley ia ua a toa le lei le vai aso o le aise e le tise. O le whainu mela e pei o na whaai lo mai nei, ua pa u pe a whaatusa i le fitu se lau, le a whaai o a inga sa iai i le asfarai le na te nei. Sa fola ai le company e le tise, le Wellington Electricity, o le au lātou fōa ia le se furu tā la, i le whaalapop tonga mo te waiti, le Kids Can Charitable Trust, mo a inga uma, e uma le asfarai le ele i ola le lātou e le tise. Whailo mai nei e le whaatonu o le company o Greg Skelton o le tūlanga matautia o le whaalenga ina o le tise on o la auna pā u iai i le taimi o le wha o le mafuanga au tū le o le whaatuwai o ia ngā luenga. Nei e tā ua, sa ia i le whaamoe maulunga e toi ola le tise mo a inga uma i le Hutt Valley i le afiafi o le astonai. Na ngā lulu e pēla au whai ngā luenga le whaiunga le vai aso mai o mai i le tae au nei, pe tusa ma le fitu se fulu la whai o a inga o lo de toe, e le iola i le tise i le Hutt Valley. Mai e te tau ona toe ola, ia le paua mo i a inga i se taimi o le so. Ai o le isi lua se lauono se fulu a inga i Wellington, wha pe hai ma Porirua, e le tau ona toe maua le lato o le tise i le fiafi o le asolua a tae au. O lea o whaamānia mai ia le fuafuanga le whainga mālo o lo tu nei le foe. Ina ia tu ina atu i leo le mālo si anga wha le tu la fono e turi e se ai. Ia tangata ia o lo o momoe solo i polotito whale o loa ma isi whale de tele i le tonu o taulanga o New Zealand. Whaai lo mai le minister whaamisnonga ia Paul Goldsmith o le nei fuafuanga e le whaapitoa i le aitele o Aukilani. Ai o le ao fi ai ai te tele uma o New Zealand. Ta ua e whapea o maro si anga whau nei o la atu ina atu i leo o le ama whai ai o na la tau ave esea ma tuli esea mai tangata e maua o momoi polotito whale o loa i le tonu o taulanga te tele. Ai whapea ai maisi tangata e whaia ni a mionga le Tala whea ngai ma whaatupu vevesi e ao fi ai ma talavou e ta i se furu whātau sanga le mātua. O November o le tausanga na te nei lea sa lipo tia mai ai, le iai leo se fuafuanga le whainga mālo, e wha maro si ai o na avesea mo te tuli e se mai tangata e mo moe solo i polotito o whale o loa, ma isi whale i te tonu o le aitele o Aukilani. Na whaali ai le nā taimi e le pāle mia, o le ase atu le mālo e whaatino i e tūlanga, mai o la wha pe fōi o na whaatulanga i nai, ni whaso swani mō tangata ia e le hairi a inga, mani whale e whaamautu i ai. Ai o le la ua whaalia whaalawa i tele mai e le minister whaamasnonga ia Goldsmith, wha pe aima le minister o le leo ia Mark Mitchell, o le nei whainga whaua le mālo, e le na o Aukilani, ai o le a awhi ai maisi a ai te tele uma o le atunuu, mai o le a whaitalia fōi leo ma fuafua, po o le ale i tu a inga viso soani e mo mia tangata e a fia ai. O le nei fuafuanga o matua whai tio ina malosi e pāti o le tua ngai o le pāle mene. Ua lātou whaamtalaina lea fuafuanga le malo o se whainga sāwa ma le ino sia e whaasanga i tangata o lo o a fia ai. O le mwhaia leo e o le mwhaia leo i lalo lea fuafuanga ona tu ina atu ia ni whaali ngā loa ia tustusia i tangata umai le aini ainga ina ia o ese mai mano whanga ie masani o na whaamautu ma momoe ai le pō.
e pule le leo i le umi e le tau ona tu awa no ai i le tangata e a fia. Ai e mawhai ona o i le luas fulfai tu la le umi ona te tau leo o nā ruese mai le mea o loo masani o na moe ai. O le ai leo fo i le mata whaioi wha amatala ina ia uini ili i nei tangata o le usita ia o se polo inga i lalo le nei whainga e mawhai ona wha asala ina i seisi i le salatupe o atu i le lua afe tā la le maulunga. O ia tūlanga umai manatu ia vaenga wha au whai o le tua ngai o se ngai o inga o se ai le whainga malo o ia nei e New Zealand ina ia vea ma soli tu la fono ia so se tangata wale ai se a inga ma se whale e wha mautu i ai. Peitai o loo te e na malo si ele minsta wha amisnonga ia Goldsmith wha pe ai ma le whainga malo ia lea manatu o le tua ngai. O le a taunga tā le tau o pasese o pasi, ma isi au ala whela o inga lau tele i le lau mua i Wellington i se teimi lata mai o le tausanga nei. O se whai unga, pase i unga whono le pūlenga whai tū malo o Wellington le Greater Wellington Regional Council i le stofi na te nei, na pasi a ile si itia le i le tolu tesi ma le tasi pasene o le tau o pasese whaatulanga ina le MedLink. Mai o le a whai titia fōi mai le tolu se fulu pasene i le lua se fulu pasene i le pa u o pasese i taimi e le PCI le aso po le off-peak discount. O ia swinga e pe ona whai lo mai o le a whaatoa a mata ona wha malu pe a uma ona talia i le system a le snapper i a credit cards wha pe ma debit cards e le tongi ai pasese o te ngata malanga. O aso e lua mo le whaatino ina o lea sitanga e le i whaamao nia i le teimi nei, aia na whaalia e sui o le MedLink, o le amatanga o a perila le fuafua e le tau na amatai o na talia le snapper le whaonga ina o credit ma debit cards e te tongi ai pasese, ma e ono o atu i le ono vai aso ma i le teimi o na whaatoa si itia i lo leo pasese e pei ona pasia nei. O le winga o le si tanga o pasese, o le pasese masani mo tangata malanga mai Karori, whapea ken Tala, ma Lyell Bay, e a ngai mai ai le o ngā tonu o le taulanga, o le asitia mai le whanta la 5 tonu sene o lo iai le teimi nei, i le whanta la ono fitu sene, i le teimi pisi po le rush hour. Ai o pasese i teimi e le pisi ai fe malanga inga mai ia pitonu o le a sitia lea mai le toru tā la fulu fitu sene o lo iai le teimi nei i le toru tā la fitu wha sene. Ai o tangata e whao ngā ina kā te tutongi ai pasese e whao popo le isi tasi ma le awha pasene o le tau lea e whao ngā ina i a lātou cards mō ia pei meni. O le tausanga na te nei le a fo ina si iti ai i le lua tesi ma le lua pasene e le MedLink i le tau o pasese o pasi i teimi pisi ai whape fo i ma le off-peak discount mai le 5 i le 3 pasene. E tō lua tangata na mali liu ai manu nua ti ngā ina isi tangata e tō tolu i se la veanga o ta vale e lata i le Redwood Pass i le motu i saute. Tupu le whaalawalawe pe tusa o le awha le se fulu i le tae au le sa nafi mai na whaelo mai le leo o la ua whano ai le soifua na mali liwa i lawa i le mea na tupu ai lea whaalawalawe. E whaani wale le helicopters mani ta wale se tolu o le whana mai sa awina atu i lea whaalawalawe le whaalapo tonga o ngā luenga lawe ai le Hone St. John. E tō lua ia le au manunua sa awina mai i le whala maitele i Wellington e mō tonga vitinga a o leisi tō tāsi na awina nei le whala maitele o kalais tete. E tasi le vai aso ua tāpuni ai le kolisi o le Northcote College i Aukilani o na o le mū lea na whaaleanga i na isi tasi o lātou whalea onga i lea sa whareile na te anei. O se whaasana launga whala waitele mai lea kolisi lunga o le Facebook na ta wai o whautua ina lea onga elementanga luenga wa onga ai whaape ai mani kore karate whaapitoa e le leo na tāpu nia lea onga mō le vai aso a toa ina ia mawhai o na whaia ma le saonga le mū
ia ngā ruenga i le tala ina i lalo le whalea onga lea nā whaina i le mū, ma ave sea mo iai vaenga sa whaalenga ina i le awhi ai ma le pefu o le asbestos. O le so lea ua amata ai una whaia o ngā lea kolisi i lunga o fesota inga televavave online mo le vai aso a toale nei se ia au lialas foreile lua se fulma le fitu o Februari. O lo fautua ina ta mai tia onga balato a inga ina ia whai musiaki fesota inga i imeli mo nisi whaamtalanga mai lea onga. O le mūsa whaalenga i naile whalea onga o lea kolisi na sa sao po le kuata te aile se furulua i lea o audio les foreile na te nei tupu lea whaalewanave ai o lo ngā solo se te wa tau fia ngā ruenga ale vaenga o mū ma whaalewanave whaafuse i po le fans. Whaolinga mai ua toa ma ua le aise anga i ilu mo se fufuanga le whai ngā maloso whaatasi New Zealand tau fia ai ma ave sea ia le tau lea whaonga i nai le pay wave atoa ma credit cards i le whainga o ni whaatau pe o le tutongi nai o ni pili. O iulai o le tausanga taruai lea na fola ai le minstau pis nisi le malo o Scott Simpson whapea o lo wha le malo whaamuta le to iai se tutongi i taimi uma whaonga i nai au nanga nei i tutonu o New Zealand atoa. O le masina o me o le tausanga le nei, lua o no, le ana whailo mai pea ta tau na amatai na whaamamaru i le swinga. Se fuafuanga Sāmoa te na malosi le au whai pisi nisi. Pei taila, o le whaolinga mai i le teimi nei, ua o omi le whainga malo le ki ta awhi mo lea fuafuanga. Ona o se tūlanga ua te na malosi le whaalapo tonga, mo le aia de tau o tangata whaatau, po o tangata whaonga o loa le vaenga e ta ua o le consumer New Zealand, le ua lewa o na whinau ina ia ave sea uma ia so se tu a inga o surcharge o loo iai le teimi nei, i le teimi e whaonga ina ia tūlanga ma au nanga nei mo fe whaataua inga ma le tongi ina o ni au nanga. O lea ua whailo mai e le palemia ia Christopher Larkson, o le teimi nei, o lea ua whaisi na koma le whainga malo e tūsahi o lea ma tā upu. Na ia tā ua o loo ilo ina te toa pēr le malo ia lea tūlanga, ina ia mauti noa e manino ma mala malama lelei ia vahenga uma a o le i whaia ia i se whaai unga mautu. O le whono lau whai o loa o Kilani, le Auckland Chamber of Commerce, o stasi leo whaalapo tonga tele la tau te langolango ina malosi le whaamuta male ave sea o le nei surcharge mai ua lewa fōi o na whaailono la tau te ena e le te tau o na sanga whaau wau ina pēr. I le lalangi whafo, tolu isi tangata na whasiutia le military a Amerika i se osa whainga sa whaia i se waa i le Vasa Pasifika na masalomia le afia i le whela o ingo na koti po o waila au whaasahina. Na whaaria mai e le vaenga o le military e le US Southern Command le whaia o leos whainga e whaasanga i se waa i le tūlangi sa sae o le Vasa Pasifika i leos whareile na te nei. Tō tōru tangata na tā ua le fitafita a Amerika o ni terrorisi tau nā kōsi na whasi o tia ai i leo su whainga. O leo su whainga le nei o se vaenga o le ngāio inga le military a le United States le e whainga ina o le Operation Southern Spear sa whaatonu ina mai e le lipele stene a Donald Trump ina ia tauwhi ai le whaauru whale nātua waila au whaasahina i do tonu o Amerika. E talo na amata Leopold Kalame le United States ua o i le se lau fast fuma le valu le au whainga o tangata ua whasi o tia ai i ni osa whainga le military o le tele o ni waa i le Sami Kerepeane ai whaapea i fōi ma le Vasa Pasifika. O loo tumau pēo na avea i a whalani mā tunu ua pito i tō tele ma maua lunga le au whainga o tangata a to ai matulisi e malanga asiasi atu iai i le lalolangi a toa. O whainu mela ma wha mau ngalo ia o tangata whe malangai ua iloa ai e se lauma le 2 miliona le au whainga o tangata ma isi atu nu o le lalolangi sa malanga asiasi atu i whalani
i le tausanga na tenei lua afe lua se furuma le lima. O le tausanga i ona tua, lua o lua wha, na a vea ia ta longa le Olimpeka ia sa tali malo ai falani, ma mafu anga o le o atu i le se lau miliona o la whainga o te ngata, na malanga Asia si atu iai i lea atu nu te leo Europa. Ua whaamawina alo ia falani o le atu nu usa o pito i to tele, ia tu lisi whaale vāo malo, na malanga iai i le lua afe lua sifurulima, o le whainga atoa e se lau ma le lua miliona. Mai le whainga e fitu se lau fast fultoro miliona o tu lisi sa no nofo ai le tono falani mo ni po te itasi wha solo i lunga. Wha alia fo i le mtanga luenga le tamao ainga le malo falani o le lua vai tolu po le fitu sifurono pasene o le nei a whainga o te ngata ta whao mai moa mai isi e tunu o Europa. O le nei si tanga i la whainga o tu lisi sa malanga i falani na mawaise vai ngā tupe e tusa le mo le fitu se fulu fitu tesi mo le 5 piliona pauni o se sitanga lea e whatusa i le iwa pasene pe a fuafua i la whainga sa iai i le lua afe lua se fulu mo le wha a e tolu se fulu fitu pasene ua maulungai na i lo le tūlanga sa whamawina i le tausanga e lua o se fulu mo le iwa lua afe se fulu mo le iwa i ta alonga I le Olimpeka o le tau malulu o lo whaanga solo i Italia na manua ai le li o Finn Melville Ives o New Zealand a o tau whai o ia maua sa wanoa e ofia tuai i le vaenga o sua ngā fusi i le vaenga i tau o le half pipe i whaase enga i le aisa o le nei tau le lea o ia lea o lo o siampini le laulangi lea hoi ta longa o le free skiing vei ta ai na le i manuia rona tau whai i na ua manua e na ua pa ui lo na lua o na tau mwhainga mo se awano i le sua ngā fusi. Whailo mai il whalapo tonga o whaase e ngā New Zealand na ngau i le collarbone o le nei tau le lea sfuru iwa tau sanga le matua i na ua pa u ma e o le teimi nei la ua whaase Solomon o ia i le whale mai. O ia le sa ia le whaamoe moe tau na mawai ia se pine a New Zealand i ta longa nei o loo whaia i Italia le laulangi. Ai i le vaenga o tamaitai le whaasenga lava le nei le free skiing half pipe o le tamaitai o Mishka Thomas le na tūlanga valua i le sua ngā pine ma o ia le sui muli o le Aotearoa New Zealand hawhaatari i le taudu unga o lana tau mo whainga le la o mai alo iai ma whaasenga sa awai le Aotearoa New Zealand i ta alonga nei le Winter Olympics i le atunu o Italia. Ua whamawai mai lona tuwhinga le whaia o ngā uru o le au soka li o le Phoenix o Wellington o Giancarlo Italiano ona o le whaia i nā mawai o lana au i le nā taalonga ma au ki lani le fiafi o le stonai. O ai o le taalonga i le malai le Sky Stadium i le Laumua e 5 au ki lani ai le ai Wellington. O se whaasa le laungalo ia le kalapo le Phoenix i lunga o le X whaamau dia mai ai ua whaamawai alo ia le whaia o ngaulu mai lona tuwhinga. Whaali ai e le rio Italiano e leo se mele lei le whaia ina o lana au ai o lea whaatua a mata le ta amisanga mai o lona ta ofi e le tau na tuu lavano i seisi whaia o ngafau a tonu o le amawaise swinga mo vaenga o tutoe o le ta amisanga. O le whai unga le nao telefau.